Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Uwe usamla ubalong inongnya saj aim jonga jela, ya ubala tip kerteng usamla enlang sawian. Ulami syekmat ban pentip, lane pensyai petba kamtami ki bananong kendong, halor kejing IFIR ne ai jing ujor. Ha kebede berkejing jia ki baper, kamtam kejing jia syak bat bor, syak penyap, syak lek bor, bat kiwe de. Habai keren berusamla enlang sawian mentaka singining kong ka sauterik na wing arjar arpsau ula pensyai ba kidon ki ba ki bom tip ya ka legal provision kepada siphang ka zero FIR. Kum unong ya saj an jong ka jalau long ba bun ki ba kim patip ya kata ka zero FIR. Ha ka ba ki police station kim priang ya ka jing ujor jong kinong ai jing ujor ha ka ba ka bu shibun ka jing ya ki ba. Kamtam kinong kendong namar kisnong no kendong kilong ki bajengai. Kum tau usamla en lang sawian ula pensyai baki ba hadu menta ki tibet bahap IFIR tang hakato ka jaka kabadon ya ka jing sensyar jurisdiction hakaba kato ka jing jia ka crime kaljia hakato ka jaka heri ula pensyai baki ba kin tip bakadon sakawepat ka legal provision ya ka bala pen scam ru ya kene daka committee bahakli jung justice verma bat kumjuru lengba ka notification jong ka home ministry jong ka sarkar India kabala aibor ki ba bakila ban file ya kata ka zero FIR hagano ka police station kaba ki sngu khamsuk bat sngu jan ban le akhirnya ke jambit wan ban semua ban pensyai ba luar kata legal provision kabal ki mabun ki ba hapo kanjela hibur bawa kamtam ya ki ba ki tip luar kata legal provision kebeda sepang ka zero FIR kendiat gua ban limbai ni jipin syai gua ban mudra syapi ki ba luar kata zero FIR namar ba kumuwe ni kinong sayang ha kini kijingat lenti junga ha ka kam practice law ngala syam bat lamba ha babon ki kes ngaru syam ngal ingko toy kejuk ka kes kum kini kiju kijat kes ha ka ba dan asli ki cases ki bang lalek ban file FIR ha ki police station rek babon ki police station ki kentat ya ka FIR ka bala file ki complainant bat kani ke jengketaj kelabu cinge ya ki ba kamtam la dengi nujo seno kendong to la dengi dede hapo nong ba silong kamlele de nong kendong ha ki senong ki thau kilong ki bejengah hidu kata kabu cinge ki ba ban lek FIR hakatuka police station ke ban pet ya se kum nomor senong kendong itep baka jenjengah jong ka police station kedai 30 kilometer kum hapo nong ba silong da kai ka ba pelong yang ban wara seni ban pensai ba kani ka zero FIR kolong ban ngintip syahin mar bahadu mutamne ki bubun kim tip namar ke la raja kan kun ku jengja ki bri ki tibet mahap ni file FIR tang haka tu ka police station ka dan ka jurisdiction haka ba ka tu ka crime ani ka tu ka offenses ka jah tu ka ndrei ngakwa ba becai ba ka dan lu sakui ka legal provision ya ka ba la ben scam ro ya kani da ka committee ba create justice verma ba kunjuro lingba ka notification je ko home ministry sukar India kabala belaj hau punai khatar punai basan bat hajar khalai kabala aibor ya ki ba bakila ban file ya ka FIR kata ka zero FIR haki police station la ka de hanu ka jaka ka baki ki sngo khamjan ka police station bat kani ka zero FIR kalong ba kathong chung ni ka zero FIR kalong ba tang ban yada no lani ban instant kata ka mukot duma ka baki ba ki file bat khamtam one prevent ya tu accuse ini itu kibri kemudian keti akan gunu kam lesli ujung ki makin manipulate lani ban tempo ya kata saki lani tak evidence bat kumjur lani ban penjak lo ektiki dong saki ki witness akinu ki case bat dai halor kani kementerian ba kasukar limba ko home ministry bat kumjur limba komiti jung justice verma komiti kalapas akan ka kawan rai kani ka amendment haka CRPC ban insert ya kata zero FIR legal provision but kanika let's say kanika jung tero jung kanika legal provision jung zero FIR kalong ba pi mental la ngili file FIR hapo ki police station kaban kong do ni masuk file you ya ka FIR ki hapan register you number rai kai kanika zero FIR kanika zero FIR pat kalong ba kumni la da Philippine file cuma mental ka crime ka hapo mulai dan rai nomor ba lada ngasimpur ba lada ngas Islam esu tu briu ba ban keti hak tu kamula ban pet lo dan di abskon mah ba hak kentin judian telah ada abskon ya si kulit ki jenjar ban kami ulan di ban drak pat u bat deh lor keni ku bla si lada jaga sebut crime ka aku hapo lem kra rai pi la po no support mulai sub sana mulai kam tam jinga pi benang ban kini hap li file sebut support lem kra la ro ban file ka
FIR ya kata zero FIR hapo ka mulai police station bat katu ka police station kemudian ya ke jurisdiction ka transfer pat ya kan ka zero FIR katu ka jurisdiction ka ba katu ka police station ka authority ban sedang ke investigation halor kata ki serious offences sani ki criminal offences ki ba ki complainant ki ban report but kini ki police station ki bayo yang katu ka zero FIR kin register shway ki tangkum ka tangdu number 0 kinum ayo tau serial number nomor haka FIRP ki kes symbol register ki ha penyo itu serial number hari haka zero FIR ki pulit ki ada zero shwa ka bobot ba 4 simla yo itu nomor batik kena bat hadin balik pedang ya ka FIR itu ke polis ke police station ke pedang ya ka FIR ka transfer na bat sya ya ke FIR ka webat ke police station bat hadin ba ke police station kemudian ya ka authority pen investigate ya ke jenjah lan ya ke complain ke balawan ban report kin sa iPad atau serial number jong ke FIR bat sa ko weru ka bun ke jemutah ka hakani ke zero FIR untang ba pila ban file ya ka FIR ke jongpi hanu dibenta jong ka police station kemudian hak jalan ni bin sabar jong ka jalan mereka ka jemutah jong ka FIR zero FIR kalong ba ada pidong kameru ya kanu medical attention kadai ka kamram jong ki pulit hak tu ka police station ki bala yo pedang tu ka zero FIR bantin mediknaru ya kata medical attention let's say you complainant lani ya ka victim ka bay tu ko bat kinu ki jinja but ka baar ka jemutai jong kan ka zero FIR ka longro ba ki pulit kitu ki bay opdang tu ka zero FIR ki laru ban lek kam lani ban lek but you do nong lek kam sio hang tu kam dong kam ban apat ya ka way ka police station ka badan authority ban investigate ya kata ka crime but jumunta jung ka zero FIR kalong ba kapin step ya kata ka mokor tuma but kapin dikenaru ya kata ka justice ni kata ka hok mah banjo aga ba kitu kinong complainant ani ki victim kam tam style ka dog lek sigi bobon kin tep amar teng lada kajingja lek si ka jamanta teng la simbi shar swai ki baru daki borsnong nambar ba ka jengah tan kata ka police station ba ki hap lek si ki tu ki victim ni ki complainant ki ngat itu ki jingja kemudian ni ka bisa watang file FIR sa ka police station kemudian ya ka jurisdiction dai limba kan ni ka zero FIR part ka ajung dai shibun ya kamtam ki nong song ba kamtam ya ngi kram specifically kamtam ki ke namar ka ngi ing ba isaki ba kan ka perthai ka banta ka bon sha ka ta ka jing sha thambor jong kiri ka thai but ni sakiro ka jela jung kala long ka we ni ka jela ka bakio ba ka jing sha thambor jong kiri ka thai but limba kan ni ka zero FIR ka banga ngala pensai ya singila ban instead ikite ki mokot ma but kan ba ki nomor tentang la dengi parus na kandang maki bon ki cases tentang aku sulah ulah koi sawi no la yo ban tempo na bagi evidence ada ngi pede ki pokso cases mo ada ngi pede pokso cases ki bon ki evidence tentang aku nomor bola pet na sawi no kala long la poi hakut kata kamu ketemu kam sting no pi mar ki yo ban tempo ki evidence re mun dapat ada ngi yo ban kem no hang tuang tu brewe kata kamu ketemu ba klaim kani ka petikrai kata ka justice persa ikiti rio dan kiti biya kam sio ya kiti ki nong sa de bor ni ki nong sa tambor ni ina ka pose por ko di syam ma kumbang la de kran kumbang ong ba ki bobon ki pai ba ada ni khatni ki ru pai ba ki liman ma ki nuktip alor kan ko legal provision ka don kata ka zero FIR pun syam ro da ki khmat hi ki pulit ya kim sim tre ban register ke FIR ki aida bunsin ba o kani kam ha ka jurisdiction ka jungi kani ka kes pihak balik sata hari ngakwa ban pensai haki akamat jungki ki pai ba mo jung jela ba di pulit ada kim adopt ada kim abai kat kum ka kani ka karai jong justice verma committee halo kani ke zero FIR di pulit kila ban sapu stom bat ka tenat pulit ka dai kitu ki pulit ani kitu ki investigating officer ki badan keti halo katu ban kentat ya kata ka zero FIR ke baluan file daki complainant kila ban sapu stom bat go la bersha but do kata disciplinary action la bersha na kalian department halor kita ki pulit kita buat makan tak jadi ke zero FIR ban pedang di pai ba apa kiwan ban register ki cases kemud ka zero FIR ka de long ban kasus kena kalau ke zero FIR ada ki file ke FIR apa police station ke zero FIR pinum pak yo itu serial number andai pinjua tangnya itu klik di register ya ke FIR kita tang dau zero number mah kumbakat kertang kembal om zero FIR datang
station zero FIR ya hadian baka tuka police station kemudian ya kata jurisdiction ayo pediang no ya kata FIR nak tu ko pat ka police station hang tu kitu ki pulit kin sa ai pat utaw serial number pat unda layo serial number kadai ka ju ikum kadang ya kaju ka kadang ya kaju ka buar kum ka legal FIR bat kum kata ka traditional FIR bat kemudian ni kan gunu ka jing FIR ani ka jing artatin mar tentengi yang ismo ba ra ki ba alu mentaki kideng ismo ya kini ka dom ko bat mai kin perkala sila dengan file tu zero FIR hang tu apa kau ke police station let's say kanumdon tak investigation mo hakatu ke area ka ba katu ka police station kamdon ya kata ka authority ndai ngapa ba bincari pai ba kum kata kamdon dalilai nomor ba kadai ka kamram jom tu ka police station ka boy opdiang ke zero FIR ba kata transfer hapo aku sa konta mo kata kadai ka time frame ka balasat akan legal provision jaga zero FIR sa katu ko wipat ka police station katu ka police station kani ban mari opdiang tu ka zero FIR ka wipat ka police station kani ban simkam do mador hang tu hi ban toket bat ban ti nya luar kata ko complain ka ba ki complainant nani tu ki victim ki bu FIR ka wipat ka police station inshallah dan hipet kat kumti criminal selama FIR kadai bla ban report tang hagi serious offences serious offences mungkin cognizable offences kibumut hakikam bat bual kikam penyap kikam tu kikam di bal khamsir kai kadai kada ka provision long kam provision kam strict ke ban man file di bal pla man file FIR tang hapo kita serious offences pla ban file haki minor offences hakikam kikam ya show edan ko mala la ni kencing yang mai kam tata lang ki mai ki offences ki bamulu malala ban file kam dan kan ko provision kam ban district ki barang ban pinamla ban file FIR haki ki jingja ki bamulu mala taruh pila ban file haki jingja ki bakam syarkai